Deputy Commissioner ke East Khasa Hills kala thau ya ka committee ban pet ban penyat bat kiwe ki kam ki be dei bat ka Krem Mawjymbuin hamau senram. Ya ka ni ka committee la IT ha ka Meghalaya High Court mentang sngi ka arpu Tarik Nailur raja arpusau ha ka ba DC kan dei ka chairman kat bau additional deputy commissioner enlong kum member secretary Nailur kiwe ki dekat. Halor ka ni unong ya saj an ka kenhun ya tra US jendal ulapan sngo ba klem kan thoplang ya unong ujor darkhas ha ka committee. La submit ru iki kendon jokan ke committee nak liang unong ya saj an ulapan por na kashari ban pule benya shwa ya ki kendon ke committee. Halor kani ke kashari kala aipor bat kala bu biang ban penlong ya ke jing Bishar ha ka Henry Tarik Nailur arja arpusau. La ban kedau bah ka khat sau Tarik Nailur arja arpusau ke Meghalaya High Court kala thau ya ke committee nak benta ban wat ya kilat kilinti ban penbet ya ke kenrum kenram halor ke Krem Mawjymbuin hamau senram. Haka hukum kebala penmi haka kat sau Tarik Nailur arja arpusau ka kashari lingba unong Bishar u Justice HS Thank you kala betha ya ke Deputy Commissioner ke East Khasa Hills ban pha ya ki kerteng jong ki brio bat ki kenhun bandan haka ni ka committee ban Bishar ya ke ni ka kam nang ban poi shakalenti ke jimpen bet ka ban Biang da baro la ban kedau ba ke kenhun yatra kala sangi eno shwa ya ke jing temu ban yatra cha Krem Mawjymbuin haka khatwai Tarik Nailur arja arpusau hadien bakani ka kam kadang don haka kashari ka kenhun yatra kala kiyo sha kashari hadien baka dorbar shnong mau senram kala persya ajur ya ke jing temu ban penlong ya ke jing le niam da kirunget Hindu haka tiga Krem kirunget Hindu kila penlong ya ke jing yatra sha tiga Krem nadu usnam arja khatwai henry haka ni ka kenti kila kenduk mau siang na ke jing mi ke jing persya